fitani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akabashonko enkoma wa wohwe misabre otuma GH fidie kase yi so ekeskapa enemidi na gana wa halo jumedi ena epre asosemede ebeso mamuni se prekuna mohoi yedi no ehyo eso na sede enyoma ekone wo mayimu ayedeja butu no dudo na susu se no security agencies no wo mo ensori waka nanye obi obeka eye asimbia na ohu ne se enye mra kwan eso no ene wono anu wo mo enchiri na ne se de mra no ese no wo mo ene ni sanse so wo kasa editia wo hene na wan kasa ni ya ye chiu de bia enti san so na sa emra ye ma ni adwuma e wo ye manyi emu na no na ama eye first vice chairman ede ema MPP amanyoko no a watch say eye asante mantem ye nua be ma kwabena century ede nsimbi etu edwa efa NDC nkofo bi atese wo mo akokeka eye nsimbi ohu ne se enya ne kwan so a eno no ama chese wo masensan krata bi enso ohu ne se ehu behia se empanifo ebe sori waka na wo mo etimi amayi etimi ato because o mayi nipa ba ko pe ene betimi edi wo mayi esu nipa mienu entimi endi wo man no so ema no enye yie na according to yenua be me wo chire mu na chese regional chairman ede ema NDC Augustus Nana Kwesi asubmite eye backstabbing offense such as ebetimi de basabasa ya na se betimi de nyoma bia ense emfata aba all because of about to use se bia ma chese one more edin se bia to just the duly elected president I or more refer to former president John Dramani Mahama na no na ema regional secretary Asante regional secretary ede ema NDC amanyoko lukwamizu esuso eba abonte edibetu edwa ese eyampa se se lete bia ba abonte anase se o mahunu eyi bia na no kresem wono enema akwan ema ne de eba ye na ebiem so regional chairman no na esan ye ewo eso wono editu mu ese eyampa ono esan that letter no ye wo kan wo kasafidi eso ebra na just woni Kofi Asante eni etwetwe enkomo ewo Ghana enkomo eso say indeed I mark the letter I just what confirm say ampa the duly elected president na letter na ababonte no yampa so wono na esan ye na no na just say ankoye amfa ma Asante regional first vice chairman or the MPP for de enkaibo emma security agencies say we do one more ensori waka anya sadia entokwa ebetimi asori ana abasabasa ya ebetimi aba with the duly elected president letting on the eba no dem yentimi enso eye ano na say na wode nsem no etu edwa ewo kasafidie no eso or say there is just a single president elect of the Republic of Ghana. Some other proclamation or presentation is equivalent to conspiracy. So I don't have the forged idea why in the wake of offering such remark he is strolling unreservedly. The police and other security officers should capture such individual. We any someone would say I ask the security organization to do the needful by capturing the NDC penal for such treacherous remark. We any someone to say what the L2 a chimu ese. They say they said the NDC for enkasa ye akwa ye. One more ensign simbia kwa ye. Ama say the letter crampa ni ye troni ye sign so ye president elect. Na ye troso ye duly elected president. Na dia ekeka ye ehunu. Entimi emfa ye asundwe emba ye wo mayi emu. Na de betimi ede aba ye basabasa ye. Na say wo mu susu sem 2020 abatu no aye to ye announcement and a declaration isi eba abonten ebe declare no mu ni say enye genuine dia eniye
omunya ye sa akasa ne ntrene na wo mo ema na ne court ne wo no ho ne edi asem asem dibia wo hwe na wasem no wo ne se we di nkoya na wo di akwakwa kopie mu e wo ho ne edi wasem e de ama na so wo tina kasa fidie eso na wo kasa ya ne duly elected president ne de keka ho na mo se throw letters na mo ka na mo ye press conference na mo ye demonstration na mo ka ene ye besi ye mabanyi John Dramani Mahama on the 7th of January ne de keka e ho osusu se enye ne kwan so a eno no ensensem se de betimi ama enkrofo a na ze NDC nkrofo no ahwe wo ma no kasa yi a na se timamufo obi a betimi ahwe na no kasa yi no ebe ye se ye security agencies no wo mo besori waka ene o mo ne na mpotam mantwe a ye chese enkrofo mantwe na ne wo mu se nipa mienu miensa na ye enum agochinku no wo mo ka eye ensem bi a ense emfata na wo susu se betimi de basabasa ya ba ensem a wo mo ekan ebetimi de ntokwa ebetimi de abufu ebetimi de mentime wase ebetimi de tese enwoma basa na akoso wo memu a ene ntempa na ne wo maso wo mo pachi na wo do makwa kopie mu ewo eye police station na ebuso wo se denti ena wonya asa akokodru no eka esa ensem no na den na wogina so nti a wo make eye such comment is say ni say yes ni friend you obeto boaboa na ne nan esi eye bibi so sa bibi kro na wo mo na nsi so anu nti wo mo enya eye that authority that audacity that boldness ekeka eye ensem e wo mayi mu echeche eye ensem bontrene e magana fo hu say nya de so mbe prama mampani na nadan kwa kufado a eye is ye ma meje mensa eyi no say wo no e na wondi wo men so mo mpre e ma nantina konya ne so eni so musu say womo ede womo nipa ebeba no na ene womo aba no ma baba beche na so munyina so na nyina so padia na ene womo agya womo na se nyina so pa na de hu na se de be yomo betimi ede ye basabasa ye na abo memu de ene ho na no na ene womo ehye womo de womo to ye remand na ene womo ahwe kwan womo befa so mbedi womo asem anya sa na ye tokoso a eye hwe han say freedom of speech obi atimi che na de democracy mu ene wo kabima men kabia amomum ne edi dwuma ne ya ma rules and regulations ya ma emra no constitution no anya dwuma pa edia enie ensem ebefa yase said ye hwehwe se ye pass ndua ye de ya no na mo masundie nkoso no wan hwa na asundie no entimi enkoso nti security agencies no ye abrantewa NDC for na wo ma ba bonti agese wo mo de wo mo letter wo ma sign ase ye the duly elected president no wo mo embra bonti na wo mo nya de wo mo memeso wo mo no mo nchiri bi nti a wo mo edisa adwuma no say ye asundie kwan so na wo mo pe na na say entokwa kwan so a na wo mo magana fo ehu na odin se we etu edwa na gana fo bi no e ka say ho na mo MPP for dey na mo nkan ye NDC for eti eye akonya so den ya na manka fantia wo mu eden ya na manso ma no ngu wo mo so anka ensembe ya na emfiri manu mama na so ene de ohun ene ya ka se etu ayonku ho se etu edwem bra no wo mo te so de na munum so wo mo de mo nye nipa enti mutimi ka bibia mutimi frɛ ye mampanyi ana se sa bra no mampanyi dada John Dramani Mahama sa so no na ye president mutimi frɛ so ye incompetent mutimi didi bebre de man de so many statements mo ka de gina no anasa mo ka edi susu no so emu de yen na wogina ye ka asem yes security agencies sorry waka na wo mo memechi MPP for na so eba mo de ye ka ya say ye twakwan no na amfa wo fichira na say anka wo kwan a na wo dan a wo say kwan tini na so be fa wo kwan dia na ne wo tikọ ye den apai enu a ebia na wo mo eduduma no na no na dodo na ye ka say munya ma asem kora na de mo ye echen ma ye bia ma echen mo de ye anche mo na susu mo te won ma sese ye di edi mo de mo susu se ye memeche enkofo se wo mayi mu obi atimi che na adwe de wo mo akire wo ma de enti no susu wo mo pa na wo mo efa wo mo pa wo mo efa na no na binom nso ese da bi we ema ye mfa nye amanyosem se MPP NDC se Ghana kwakwa yeso obi asoro otimi ka de ope obi asoro otimi ye de ope obi asoro otimi di panyimu bi atem otimi akwara no odi panyatem panya no odi akwara atem chese mabunu no obi ade nani abone ho asafo hene na wo ye de ope wo men we san se embra enye adwumanti security agencies no ene empenifo wo man mu so betu na nsi ho ama embra aye adwumam na ne wo bi kasa wo be kasa ho ente na so betimi atwena so wo ho a eno ebema ya hwe ya no kasa eye enti so wo kasa dia odi ese wo ka ne in general na mu enye se ye NDC for enko na ebusuafo ye di AC no wo hwe de wo mo kan ya ne kwan so a eno no ana se
ena mo se eye wo mo ena ye ka ede a kire wo mo nunti ena wo susu se betimi de basabasa ye aba nunti wo mo epre wo mo eti for dwen cha wo fa ensemi hu ebre e wo tuma gh comment section like the videos not share all the social media platforms and so media e de ekwesi kapa that's ne ye besane share Kasa.